ngicela nimvumele badala licheye kwanamuhla okulandelayo kathesi ama remarks from ubaba uCouncillor uMoyo onguye host lapha ku 22 baba Monza ucela yamukele ubukhokheli. Bengithanda ukubonga ithuba eliphiwa ngubaba uED events director wethu namhlanje. Ngihloniphe inkokheli zonke ezikhona phakathi kwethu, amalunga achiyeneyo, ama committees achiyeneyo, lenkokheli ezichiyeneyo ezakhonapho eNkulumane. Namhlanje sibuye ukuzokwakha. Namhlanje sibuye ukuzokwakha and ngime lapho phambi kwenu njengo councillor elamkhethayo lamthuma ukuthi emelele into ezichiyeneyo emphakathini, and I'm here to affirm ukuthi ubaba honorable esilaye omucha sithona sixoxa siba lama jokes ukuthi sonke sisangama youth, so during election time kulomsebenzi okumele uyenzwe ngama youth but nxa election seliphelile so kungu MP lo councillor, it's about the residents, it's about uNkulumane, and ngiyamxwayisa la ukhwapha ubhuti wabo ukuthi we as uNkulumane we need to model leadership that is required in the nation, engakhangeli ukuthi uvela ku political party phi, ekhangela umphakathi lempilo zabantu. So the people of Nkulumane, the development must come first before the identity of the party that I represent as a councillor or as a youth. So you leadership enkhangela ukuthi in the long run inkosi siphathisa isigcina sizayitshengisa siyimodel, because I know yo efunakalayo emphakathini ukwenza ukuthi siqoqe sihlele izinto ngendlela elabe lisithume ngazo. So ngiyabonga kakhulu, ngiyazehlisa phambi kwe committee yakhe uMP. You be formally introduced, but allow me to say to him as part of my welcome remarks, we welcome you, Honorable MP. We are not only giving you the freedom of Nkulumane, but we are giving you the freedom in Nkulumane and the blessing that you take over from the works that were done by the late Honorable Desire Moyo. May he so rest in peace. And sikhandela ukuthi sisaphambili sizakwakha ngothando, ngokuthinteka, ngokuthembeka la ngokuthumeka. Thank you so much. So ngale ndlela sibona ngani obuye lisebenzela sikusoli konke lisebenze kuhle sibili ukuthi sibili belikhangela umusi sithanda ukuthi ena iNkulumane ithuthuke ngoba na yithi abahlali beNkulumane. But ngephutha lona leli, I think you need to be beefed up or lenzi election likhiphe abanye phakathi kwenu kodwa hayikhona bonke. Hayi isuggestion yami ku committee yokuqala lake labuya yini ebantwini ukuthi kuyini abakukhangeleleyo labakufisa kwenziwe. Owesibili ubususiya ku service provider, kukhanya ngani u service provider lo ngubamba zonke, okuyinto emboni ngani ayihambi. Umbuzo ususithi limkhetha u-service provider kwayenziwa yini amathwana itender procedure liyana kumbe kuba i-hand pick. Then okwesithathu bese sithi siyabonga ngomsebenzi omkhulu eliwenzileyo. Isikhulumo esiqalisile ukukhuluma laphana ubaba uJere uthe yena kuhle kakhulu elikwenzileyo, but sibona ngani i-consultation yenu ma committees
it was individual. La kubamba kwaba ngani ngokwenu. Esikukhangeleleyo ukuthi sicela ukuthi akusebenze kusetshenziswa abantu abaphansi. Mbona ngani singasebenza ngayo naleyo ndlela kuzasincedisa kakhulu. Angaze lokho akukhulumileyo ukuthi ureplace what lokho kusenkundleni. But ke ngibona ngani sizanida engxenye ubaba uMP ongenileyo kule vision yakhe kule mbono yakhe lama new ideas akhe okuyikho maybe esiza qalisela kikho sisendlalela kuloko kuseleyo but umbuzo omkhulu uku service provider ukuthi what is it that you have done. Nxa umtelisi yakwenza iproject umsebenzi i-expected inxusayo yiyo belitshela ama-cost ezinto zonke ukuthi lingenza u-B kuzalicosta lokhu, u-A ucosta lokhu. Wayemele acace ukuthi lapho kulesiphampenje mina nxa sengena kuzafuna i-costed ngoba wonke lana amabholo ase-more expensive ngendlela esengiyikhangela. Imali esayinikwayo ya-actionwa yiParliament ukuthi izosebenza ayisabhalansi ngoba sokuzafuneka i-additional cost eyiyo esingalayo. Just hope ozangena u-MP maybe la uzaba lonyana abe lamanye abangani abangamncedisa ukuthi ama-shortfalls lawa abhadala. Kuqakathekile-ke ukuthi ama-committees nxa esenza ama-project kube lama-quotations more than one. Lihlale licubungule like licheke le-background yakhe ukuthi umuntu usebenze njani. Umuntu uyathaba akwenzele ubuhle end of the day ethathe ukuwe. Nxa linanzelela amaqala asekulele eSouth Africa liwalela ku-TV abantu bebetshaywa ngama-tenders abantu bebathembile ukuthi baqakathekile kanti abantu bayabatshaya. So asi-avoideni ukutshayana inqagala kodwa sivele egcekeni sibe le-transparency. Singabi lama-cost azaphinda afune into esiyi-charge ukuqala sathi yi-2 bob sesibuya sithi siyi-50 cents. Ngicela khonapho sikunanzelele ngokulandelayo. Ngiyabonga. That was based on looking at the track record as a company ukuthi sesiyenzeni kuyini okunye esakwenzayo okufana lalokhu ababekukhangelele. Satholakala tika ama-ticks angikhona ama-boxes were being checked. And then as you heard ukuthi imali leyi was transferred as ZIG. Anyone othola imali ingama-ZIG, I don't know now, but then people would want to offload it very fast. Ukwenzela ukuthi ibasebenzele kulokho abakhangelele ukuthi ibayenzele khona. So njengoba thina siyi-service provider eyaziwayo babona kubalulekile ukuthi imali ihle ifakwe into our account, and we have been there since day one. Njengama-politicians, I am not a politician. Umuntu uyabe lesifiso sokuthi inhlelo zakhe zihambe njani. So one of the things ezakhulunywa ngu the late Honorable Desire be transfer imali into our account was this is the first phase. But iphase lay sizathanda ukuthi sibe sivula amabholo mbijana obviously for political mileage. Anjalo yazi ukuthi abakhulukhulu babefuna ukubonakala besenza imisebenzi, but imali ilokho ithenga, i-liability has been passed on to i-Fillmore Science kumbe i-over and under, and now we are prepared for that. Unfortunately kwenzakala okwenzakalayo umfowethu wabenjani wabesishiya, and ukusishiya kwakhe wasishiyela umlando omkhulu ukuthi sesiphethe imali, and the person who could tell us direct to say sesenza so is no longer alive. And I'm happy to say Ubaba Nhliziyo in his presence one land kwamanye amalanga wathi akula muntu ofanele akutshele okokwenza ngaphandle kwami nangu uhlezi la ngoba yimi uChalimana we-CDF. But already there had been ama-confusions raging around, abanye befuna ukuthatha ama-political mileage, abanye bengazani babuya ngeceleni bekhuluma abawukhulumayo. Ngomafitshane okhulumayo nguRafias Ncube, National Executive SMEs for ED Bulawayo Province. Isicelo sami for progress sake besicela ubaba
u-service provider ukuthi baba MP uthe ufayisa i-challenge esikolo ukusehlangana nemigodi eyalwa yi-city council ukuthi ungayibambi. So as the father who is there now, akusincedisele u-service provider avule yakhe imigodi ngoba vele yakuvula umgodi imali yakhe imkwanele ukuthi avule yakhe imigodi. Kavule yakhe imigodi angasebenzisi imigodi ka-city council. That's what we want for profit's sake. Ngoba sifuna by June, otherwise imigodi yonke isiphele ezikolo abantwana bethu bethola amanzi. Thank you very much. Mina ngiyabonga ama reports ayithuliweyo ngama committees omabili. Sengike ngangena imhlangano yama CDF for the past years bengakahlangani le report enjengale abasinike yona. Ngiyababonga ngobungcithi la nxa singavaleka ekutshela amanye ama constituencies nxa kukhulunywa nge-CDF angikholwa ukuthi sizakuthola okubaluleke njengalokho esikuthole khona. Then bese ngisithi ngibona ngathi ku contract kulama contractual obligations angazange acace ngesikhathi kunikwana i-contract. Number 2, umsebenzi awuchargeayo contractor wethu wayengakwazi ukuthi ucharge umsebenzi onjani. Number 3, ama committees ethu ku prioritization yabo engxenye singacela ukuthi bahambe bekhangelisisa kuhle ukuthi kungaba kuhle yini ukuthi sithwale nzima ngokuthi siye solarizer lapho kuvele soku electrified khona. Sifaka isolar phezulu electricity evele sifakiwe. Kumbe sikhangele sihlaziye ukuthi kuyavuma yini nje basavela sabhala icontract ukuthi sifake isolar kwamanye ama boreholes ethu angala solar lapho kukotshozwa nzima khona ngoba isolar iyadingakala. Nxa kuvuma khona lokho bengicela siye kukhangelisisa nje abanye bekhuluma lokho ukuthi kumba yegebhe imgodi kwezinye indawo. So engakwazi ukuthi kathi icontract lana yakhe ngeyokusolarize mbe yokugebha yini. So asikwehlukaniseni khona lokho singaze sakuhlanganisa. Njalo imithetho eyabiveli khona ngizwe ukuthi uMP kayencedisa lapha ukuthi kazigebhele esikolo zika council anti silama policies ethu avele sebenza kuhulumende wethu weZimbabwe. So ipolicy leyo singeza ke siyeqe. Nxa ipolicy ingathi ukuthi kahambe yogebha akasoze uMP bese sithi hayi hamba ogebha laphana. Yasilandele nama policies ethu njalo sibonisane lo council. Lathi sicela lingaseqi njengama councillors enu ngoba ingxeye khonokho ngabe sahle sakubambe ukuqaliseni ukuthi kuzabhaja ngapha. Anti isikolo ngezika council lezi esibhodakizo. Sicela sibe ingxenye nxa siqhubeka ngecommittee efana nayo kumbe yengezelelwa sicela sibe ingxenye yenu ngoba sakha indawo yethu sonke. Ngiyabonga. So mina bengicela ukuthi ngabe sithi kabambe behlaziya balungisisa lapho ngalungiseka khona ngapha kuqhutshekwa kusiya kwenziwa itho ngemva kwetho yikho sokuzaphuma khona izinto ezifuna ukulungisiswa. A way forward mhlonishwa honorable MP ukuthi abanengi ngobunengi bethu maybe sikhuluma ngomsebenzi 1 esingakwazi 2 wenzakala ngapi 2 ubusenzakala njani. So itholane iqhakatheke kakhulu bengathi indaba le inde endifuna ilanga lalodwa after itho lebiza umphakathi wonke sesile evidence ngoba lami kunje ngikhansela ka 22 umfowami ngicasa ukumbona enamuhla but akukho kubi kuhle ngoba wonke umuntu lama roles akhe emphakathini. So nxa irole yami ingekho necessary ingabonakala ukuthi important awumelanga ngikhubazeke but ngikhuluma nje ukuthi oqhathile mbani inkokhelo zikhona lapha lo mphakathi kungaba le mechanism yokuthi kungathethiswana ngoba sibuye ukuzoyakha but asambeni siyebona umsebenzi sizwisise into ezazakala ukuthi zenzakala nga ngoba umama kubalisa umuntu okunye ngabe maybe kwahamba through ukhansela into ze cancel bekuzaba lula but sithi maybe nxa umsebenzi wakho le position yakho ingabonakala ukuthi iyafunakala at that particular moment awumela kunjani kube i-problem. So that's my first recommendation. Engicabanga ukuthi maybe abantu sebengabuza imibuzo eminingi ukuthi uhambe njani asibendelanga lodwa MP esabiza umphakathi sesile evidence lokuzwisisa. That's the first thing. But lekanazela futhi MP okhunywa lapho it must red flag to one thing engasoze ngiyikhomende as a mistake but as a way forward. Umhlangano omkhulu okhonayo owaqatshangwa uhulumende lasenkulumani labo specifically
babona kuqathe ukuthi kube lo MP ovotelwa ngabantu, lo councillor ovotelwa ngabantu. Kwabona ukuthi enkulumane kuqathe ukuthi kube lama square chairpersons avela esigabeni ebantwini. Abantu bona labo baqhakatheke kakhulu ekuhambeni lasekucabangeni lasekwenzeni izinto ezithuthukisa impilo zabantu. Your first meeting, Honorable MP, and your political culture is elikhokhela. Angikhuluma okuvele emuva, ngikhuluma sisiya phambili. Your first meeting and your first assignment as your first committee ngama councillors akho. Siyancedisana, sisuka khonapho ama square chairpersons asinceda ngoba avela ebantwini bakwazi yibo abaphila labantu every day. Ingaba yi-CDF, ingaba yi-development committee, konke okuzahlelwa ngamalunga achiyeneyo kumele kube le mechanism yokuthi you must cross check ukuthi yikho yini on both sides and yikho yini oku ground. It's a red flag engiyinotayo in the long run. So uzasinceda kakhulu. But ade mfuku ukuthi badala bami ukuthi abadala bethu onhliziyo beyond ama positions abo basebenze kakhulu in this committee. At some point ngambona day and night kubhalwa kucatsha ukuthi singenza njani. Kungaba lama mistakes abekhona abenzakele. But okunye maybe sokuphezulu kwabo ngoba iCDF futhi akusoyabo in terms of thinking. And akulunganga ukuthi sitholakale sesikhomento okuningi ngoba umhlonitshwa wakhona okade mele ephendule kasekho emhlabeni. Bantu bezaphendula ngcono ukuthi ayikutshela u-service provider in terms of their arrangement yikuphi. Ngoba kulokhu kunye u-service provider probably that might not tell us and akumelanga ukuthi sibe worried about it ngoba babele arrangement. So abadala bethi ngabablame sithi ali wrong or whatever, but in my feeling ukuthi asiqalisele lapho esesikhona sesibonile okulenkinga lokule progress and how do we build siya phambili ukwenza ukuthi isigaba sethu siya ngaphambili sibambene sindawonye lalabo abafuna izikhundla ezabo CDF labo banibani sibambene sinjani sindawonye. Siyabonga. Umsebenzi wami uyafuthi manje ukuyabela ngale parliament nokubumba umthetho. I think one uza kuya issue amendment bill number 3 manje yenza kuya ngayo. But because I'm an MP of this constituency, all of these challenges are also affecting me. And the there are solutions. Because we never know, maybe I was also part of these problems. Now, the city now Lula Tapa Sekete. This school is there is a tower light nearby. In the number 215. Some Lula cancer. In the best child, toilet there and a match. Times any number, anybody 250. Maybe you just said toilet there. So, going forward, right, these challenges, we are going to solve them together. I believe in a welfare society, whereby the children who are disadvantaged, our disadvantaged communities, the elderly people, the community is the one that's supposed to take care of those people. Imagine each and every business community in our constituency can just adopt one person, one student, one developer. Sure, we no longer rely on being, we should also make sure that we come up with solutions that are tailor-made for our problems. Simple service provider for the business that we have given to you. In line with your corporate social responsibility, what are you doing to good money constituents? He then says, no, I also adopt 3 kids. I'll pay fees for them. In the we, in my life, 50,000. It's just a drop in emotion. It's just a drop. For the development that requires the money constituency, it's as good as nothing. Something like that, who's a total tools or some of the resources that you require
to develop our constituents. Those resources are in our midst. We've got business people here. Kathesi kunokhula phandle la. Kumele kustage. Siyakwazi ukubizio la kule phandle. Why do you have to wait for the council? Ababizio hayi. Into my constituency. So kunokhulu ne. Hayi kune. Sicela lemoya yakho ya. Sisebenzise. Other than relying on government each and every time. So ngeke ngathi phambili ukuthi umsebenzi ngama challenges wonke lawo, most of them fall under the purview of the MP. But ngesikhathi campaign, I premise my campaign on those things. Because I believe that going forward, I think we need to redefine the role of the MP. Because the challenges that we're facing as a country right now, they also require a hands-on MP. That's the reason why this campaign will come against the journalists. Abanye abangani babamthayo ukuthi umsebenzi MP lo, but they forget that we're a developing country. Zimbabwe is a developing country. In a constituency, there's what we call constituency development fund. They don't have MP. But we should do MP now. When what? Wait development. So I hope so. The councillors, community leaders. Our it is no longer a secret. Our judge, our is no longer a secret. So it's high time now we start implementing what we promised the people. We start campaigning, realize that there are some holes that we built. I'm sure it's part of the program, better to say the part of the judge. We now going to be able to harmonize our efforts now. Umsebenzi that is ngomunye lemsebenzi that yenza ngesikhathi campaign sesibambanisa, we merge our efforts together and make sure that we address the challenges that are facing our communities. So now thina sokufanda sikubonisane ukuthi ima-boards apart kwelesakhiwo siwasebenzisa njani njenge-community ngoba ngokwethu kololokiyana. Soze ngithathe isikhathi ngiyabonga kakhulu ukuthi libuyile, ngibonge imicabango emihle nikethi ngibonge kakhulu ama-committees asethuleni impiko ngomsebenzi abawenzayo. Abanye basebenza nzima namhla i-weekend bathi nabaphumula emsebenzini abesikole kodwa bathethe isikhathi babuya khona lapha. Ochair besifweni yawazi sigcwele indawo zonke kodwa ngithethe isikhathi labuya khona lapha. Ngibonge laphana lo-councillor wami uSimoyo. Xa semhlanganweni no-councillor Moyo kodwa nxa sisodwa umntanami. Lapha nakubonani member of parliament yethu Freedom Bridge kodwa nxa sisodwa umntanakhe nxa sesikhuluma kwesikhulumana ngithi ngiyabonga. Becabanga ukuthi isikhathi sivuma ngisukuma besizahlabela ingoma ethi masibambane sibe moya munye sakhe isizwe sethu sifanane namajuba kodwa asengilanganisa kubantu. Ngiyelinila usidaqinisondela lapha mntanami. Sikuyona leholu sathembisa izakhamizi ukuthi sizasebenza sibambene silo-debate MP wethu Desire Moyo. Zabambana izandla phambi kwabantu. Bengifisa namhlanje qeda ama-remarks ami sithembisa ukuthi thina sithothwe nguhulumende weZimbabwe ukuthi singabakhokheli ngaphansi kwelizwe leZimbabwe. Sisebenzela amawadi amabili eNkulumane apha iNkulumane constituency. Njengesifungo esazithathayo thina lesifungo azithetheyo asisoze siseva abantu ngendlela etshiyeneyo politically kodwa sizasebenza sibambene sisebenzela intuthuko. Ngiyalibonga lonke, ngicina ukuthi sibambane izandla ukulitshengisa ukuthi hayi mina lingehlukana lingasehlukanisa thina sobathathu sizasebenza sibambene. Ngiyabonga.